press ajir poti pinuan ki chengsi nili kardom pajir ponno kardom mopens tame ili tuma spokesperson tum penan alam na li mathino ningje ponno lapen labanke kapre kali in response to press conference by opposition party desmet congress ahin penan baseless alam paklang pondo lasi lasophan isi a reply by isi response ki pi man si litum kadu ko be pini nang chitong dulno ke chengsi bangke congress ahin bangke paklang do je non do wa sarkar under si revenue loss do puisi accusation man asi ke chengsi nili ke labangke strongly condemn no la peningeng tung ke de labangke completely baseless kadu ko be da chini lo je Karbi Anglong Autonomous Council a history long ba Karbi Anglong Autonomous Council a purkibo long revenue collection annual revenue collection labangke all time high like adu ko da chini lo labangke publicly ta available lo je revenue collection jong silangdam tote Karbi Anglong Autonomous Council a purkimo long ke cheng pe nonan je non BJP sarkar dobam hutsi a revenue collection bangke ke ong nai las revenue ke loss ji alam kali revenue collection bangke baat si baat bon ek number ke lalo second number point je isi obhijog banglo ba isi allegation banglo je give and take Karbi Anglong le Meghalaya में नागालैंड भांग चिपी दुन देट पिने तला है एलिगेशन तवान सिता में निलियप्रांग समय निंजे लो स्पोक्सपर्सन तुम जला के इली तुमने निंजे कली बा काउंसिल में निंजे कली बा असम सरकार पे निका निंजे कली लगे मेघालय सरकार आ चीफ मिनिस्टर कॉन्रेड सामा के हाय हमें थांग निंजे लो जे ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 belongs to Karbi Anglong Autonomous Council लगे कदू कबे लगे YouTube लॉन्ग समय बा गूगल लॉन्ग समय लगे लासोबत के लॉन्ग लॉग दी लगे निली पिने mislead alam tawe pini ke than ta balam tawe like it's all out there in the public domain like point number 2 lo third number point mang ke je isi obhijog wan lo je non the bomb a chief minister asama chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma ke hai bang ke Karbi Anglong a sor phan ba Karbi Anglong phan langwe de ba anti tribal puta congress ai hinpen allegation mang lo lasi nili August House long समय session दो बार समय नीली मिठान समय जुंजू निंजेलो जे अलंगली चीफ मिनिस्टर मानते फिसी बजट का समार अच्छा कौन बांके इली तुहान किलो लासा प्राण बांके बजट का समार अच्छा कौन के इली तुम आवे लासी ला this credit goes to Dr. Himanta Biswa Sharma sir chief minister sir fancy credit dam no lapen chuta aru isi alam bang important बांके जे अप्रांग प्रांग मांगे कपड़े कपड़े का सरकार लोग के खुला टेंटेटिव बजट पेन के प्लेस दे रखी ला बांगे पॉम हेक्ती पा जूम हेक्ती समय इलितुम थे कॉन्डोंग दे पिनिंग बांगे जे टेंटेटिव बजट पेन सिता में 5% पा बात थुलो which is again a sign that how much our honorable chief minister loves Karbi Anglong and Karbi Anglong rat phan si kahon doma ladaksi ilitum klang daklo lapen nangli tum jong si non Karbi Anglong pen angtan jong si kapre kapre ga adim dam plote kadu beta ninje ba nili same dam dam hu jipo jitu ben tong tong la tum pupu je Karbi Anglong ke non ke kaprek a district pen bangbar et plote one of the fastest growing districts of Assam loko kadu beta nangli tumta jipo jipi do nangli tum hong dam plote karjuloi labangke je nang tuma Karbi Anglong district ekdom advanced piklo but develop piklo kudoi lapen difu ke one of the fastest emerging developing towns of Assam Tamil Asopot kanong e ba award ta kilong dulo lasi nili kudamji ke under the able leadership of Dr. Tuliram Rohang sir CEM lapen Dr. Himanta Biswa Sharma ki hai chief minister alang tum a leadership under Karbi Anglong bange isi a fast track progress under si dampon la pen mo pen समय थान लो तो वार pen jeng लो kapre kapre ga schemes तमें आखिर scheme Karbi Anglong रात फरमान पन्नोंग सी दागिली तुम already थेगलोंग लो pen के वांग जापोर तमें flyover pen jeng लो kapre kapre ans si scheme इली तुम के वांग जी दोलांग पा वाइक बोलो thank you के लगे जेल का जित भाप केस दूबता आमुनी दावेला
lapen returning tis tame Congress UTM claim longelo latum ke claim longelo ki claim long hut ko bipilo la tuma chiplan hala subang le lang nang Congress utlo pulutante non Congress party pen a blame nang gipi hala bangke la ke baseless ku itum ching nai bangalalo Congress do boma hutsi Ladakh Karbi tunge victim man lo Congress a government do boma hutsi ili tumalong theklong lo latung refugee Karbi tunge donang lo Congress do boma hutsi akhe pen pachar bolo lasi latum ke lapen holo sut Congress hota jong si claim thek det bang phan jong si pudet pulote latum da Congress ke da difu da Congress lo dispul da Congress lo Delhi da Congress lo pilo claim thangna claim thek the ave lapen Karbi tunge victim si holo sut ke man do bang ke holo sut pen da theklong pakalu lapen lage holo sut si corruption ki do corruption a join nei pen si pinike BJP ke government wanglong lo pulote la solam ben si theklong lo ke thomalama bang ke BJP atum noi tum chipunang koi ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang BJP along CM mandate pen pipilo claim pulote number 1 ke mo pen thallo prime minister banlo dak alam pen itum non 125th amendment dolote agreement alam ki chunji alam theklong lo number 2 alam neli nali tuman video nang sending tum Amit Shah athengno long si article 244A ke nang pinei pu alangli 2021 di 26 February bo 26 February ke bang ho to bang ke Amit Shah thingno si autonomous state aputha lam klar dak pen jilo lapen lam jot kali non BJP MLA doan bangpli non ge do tum latung dorsing rong hang ben chenglok assembly long autonomous state alam the kan ge dum theklong lapen lam jot kali borolen long ke do dam ho da bang ke non he jong kido dam long bang ke anutin MLA tumta autonomous state alam ke ningjela lapen lanchot kali ilitum MP bang ke ningkani si playing play aprang alang lo Dr. Jonto rong pi MP ki dohut ke assembly tribal polotang te Congress lapen SGP tum hello la bang ekdom confirm la bang pudak nai la silapan Dr. La Himanta Biswa Sharma, Dr. Tuliram Ronghang Phan, la so allegation ki bangke baseless, totally political motivated, la pen la so bangke defamatory, la sa kes bangla chokche, la sa puthama. La sinel tu puyi por bangla son lo. Je alang likhi ki pudo mati, je non isi bangke muben la airport tum ta than lo je piloma hola mujari han CM ho je anta rong PCM ho je anta rong PCM ho bangke salary ki pita pu kali ne tum chini mati ne tum da chini jogot sang te chini ne Profula Mohanto Kumar Mohanto AGP leader lo hola so dak firing kuri chen bu mo ben than lo kopi lo ke phu bangka lo are gisu anti tribal la sira tuma hot la dak wang phut ki pi bangke la dak bangke tribal alam a for le na khani je gali mate Meghalaya border along le bangta rong eng koi ra thro Karbi Anglong along le Meghalaya fund transfer at nam pukani ye tum pulotang te AGP tum hello la bang chini pakana e kadu ko etum ta la pen movement for give and take po bangke hita sor so kya hello pang chang te ka bang lo hita sor so kya give and take la so give and take ka bang ya ta kali Ladakh bangke 1951 17 November itom fan declare that bangke Ladakh bangke la so long lege transfer hone mayok ta lakhe parliament long pass nahi Assembly long pass nahi komai me chi inang ling charam that pro bangai une la se anong khijo la so anong khijo pa lang chong phange condemn nang yi la hai la pen ke si bangai kho ki pudo 10434 square kilometer long le pen siang puka BC do kok 1000 BC do kok hola 1000 along le BC bangke je Dr. Tuliram Ronghang CM ke Kopiloma Himanta Biswa Sharma piso phan ki pi phan putango komai me phan ka chiyor ni pu phan ta pu Chief Minister Himanta Biswa Sharma phan anti-tribal for condemn on behalf of BJP East Karbi Anglong Committee. We decided to condemn the Congress leader Jagat Singh MP and his colleagues that they said that the Himanta Biswa Sharma is anti-tribal and laso comment bang atuk chi withdrawing diseba kumat lo anti-tribal kali labang pangthek pakanai daga bangke hempre ke hang hut autonomous state mo ho firing ka kuri cheng ma party lo hola hendo anti-tribal labangke AGP etum hello firing 1987 June chiklo tarikh ni
lahilo lake anti tribal lo lapek anti tribal malo Congress kosono anti tribal ke 12 November 1992 aninkan district council nang frida jogot sing ti chini nemala jogot sing ti chini paka lasi Himanta Biswa Sarma phan anti tribal puki po bangke la bangai so dak pen pinrem lo la solama po thak alang le bang chi withdraw nai jong se alang le bang tangte Karbi ladak bang fruit pen Himanta Biswa Sarma mina bang fruit pen Karbi aron barim tumpang alang pangrum historic by me chief minister doma my me CM ki klema bang doma la son Komai me chief minister, komai me CM bangke aprang atungke awe pinlo. Lukhimon atuma phamta ola pilonga dolamara long sokhe anglong along Assam Dorson upanada kirap kipi itum kaduk aweda theklong. Itum theklong tika long ta Christian atuma phamta daga bang Assam Dorson pen hola dak ki pangjang akam biklam pho itum theklong. Akaprega chief minister Assam chief minister ki klam atum doma Congress chief minister AGP chief minister autonomous state alam training jedon piglo ahok lo laten latum da MOU wan lata ahok lo sitame alang di kaning jedun bo mahut bangke opposition masi kwan ma important kwan ma laso autonomous state ke pachuna longan bangke ilitum le damoni deadline pinyan bangke sitame non head jong non ilitum BJP MP Omar Singh Tiso sar ke ningkal isia vacancy parliament lo ninje lo lata MP prime minister ke do hut lapen home minister ke do hutsi alang lige autonomous state alam the clear pen kaning jedun long lo lapen chuki damtang horen sing de ke do hut private bill apu thak stame non continue nai po alama bangke lake alang lige non kipi alam ilitum klar tak pulo tangte la congress atum thangklem kle pin atum si BC kaning je apo de people ate non te bok het election ang le tai election ang le lo pulote rat afan ako puthok kaning je nang polasi nilitum ahin ben kachoning ri bangke nang tum ke claim long nai aphan rat atum nang tum ban apor nang pian lo ta nang tum claim thek thedat lo pot aprang si Karbi anglong arat afan netum ke do hut netum Jogot Singh tita 15 bosor MLA do ne thang da claim dat lo ne phan nang map den rat atum pu ningje nang la number 2 bangke rotoning ti sitame ne congress do hut ne Karbi arat afan ang thum rai thek thedat lo ne lasi ne thang na claim thek thedat lo pot ne phan nang map den lo pu alam ba alang li rat along map chang nang la la so phi rat atum inside pola tum pha lasi nona bangke a party amuni ratum an ke BJP long wang lablo laso sentiment lo laso alam men sila tum ninge thap ninge pu bangke la bangke baseless lo la pen chief minister afan alang litum ki pu alama bangke torun gogoi pele pangbardam hitesor soika afan le pangbardam ta ilitum aman ge do Dr. Himanta Biswa Sarma long ge phonunde ade bipod ma bulodangte chief minister ladak bangpo ladak kido arat atum afan dak kido organization atum afan dak kido tum ko pipilo ke nangji pusi ilitum bananga ching bai bai lapel isi pen ki chundo dimbang e koson itum theklong ke ate chini baga ke pulodangte lahai no with proof ave pulodangte lahai bang ninge yedat nai phasalang le phan ke ki pu lasi non dak Karbi anglong along itum ki theklong bangke akapre ka tum bangke ladak bangke laso ki claim thegi po banga akapre ka party to phan itum theklong le lasi only dak bangke CM ke Dr. Tuliram Ronghang la jab thiblo state da lo bangke Dr. Himanta Biswa Sarma hoda bangke prime minister atum dolo lasi prime minister atum ta Karbi anglong ke banga bangke ladak itum theklong lo wathe Narendra Modi loring thepelo ba Amit Shah Ben Gaulong ke ba Amit Shah ho Delhi along Dwarka along Karbi hola so hemtun ke silam ya hoda bang kidun tangte Congress a prime minister hola Indira Gandhi ke bang ke hola dak alo bha refugee nasi nangi bi phase ke bang mati itum kadu kamela si especially request bang ke la so lo itum Karbi journalist man ke la potak chini nai pen rino je Congress a prime minister Ladakh ke pilwal solom kali kene bana para pija kita sama tada kali apa ya rongkut dalam kawan la sore ko itum chini nai la si congress hano anti Karbi lo anti tribal lo AGP hano anti tribal lo itum along pura chini
Komai me Assam Chief Minister itu ma councillor ong aron re pen nang fidak doma. La hello hite sol saja budi so hot hite sol saja 12 November 1992. La si Congress atum chini nei la hello anti tribal binong lo pubangai Karbi Anglong arat ke kaduk kaweta papang thek pakla. La pen aron re sikai da chini ne pen pulo tang ter hai ninge deri non dipu stadium ahem ki ma bangke stadium ki 45 crore we Dr. Tuliram Longhang Phan ki koy bangke ili tum ka chesong ke tibula long ka chesong ke pachun theka polo MLA asit bang malonte Dr. Tuliram Longhang a leadership en si MLA asit na hok bat pin sita isi asit itum bat lonon lage people loning oilak man non mopen than lo itum spokesperson akrora tangka pen itum difu town long chelar lo rong atwar long hamren kidam atwar ha Meghalaya border punon lapu Kaziranga na kidam atwar pen chenglok 4 line atwar pen chenglok iltum kijuna lang jol jivan mission pen chenglok rong reson kil pen sangili pen chenglok angton non kaching thuri dum theklong lo la bangke la tum aning hang he lasi lason baseless alama bangke la tum ningje jedasi chividro nahi la pen nili hin den stame Chief Minister Phan anti tribal to ajukti ave pin ben kaningje ke lage condemn ponlo nangle tuma theng no pesi la pe isi ke si salam dola Rahul Gandhi amina si dipu ang float pen ke autonomous state lam chini ne autonomous lam chini ne la pen autonomous state ke hanga hot 67 amonir apran ke dam do la pen non la show 2005 aningan 17 October ni okchumpra tung ke party 98 kaduk ke party hol hai to pangke Dr. Tuliram Longhang CM se nutin man lak pho tangga ki pi komai me government ki klama tum doma congress adin kalima Turun gogoi ke Karbi Anglong to la sone chiplang bom pu sin news habit along le son chiplang bom pu phai se ninge thap de ye proof and si la bang ka lang to phage alang tu ki chok che apo khachi de bo si kla la so putha Karbi Anglong ara to aning do anu ten ta congress to ko pisi klan loma anu ten la da ka to chini phaka la salang li tum phan bang ke la hai alam pe non ka chari bom de Dr. Tuliram Longhang Phan na pa siksak duni par kem plan ki claim bang ke ne tum sodak pen pin ram lo 200 কোটি কি কেমে পুলন দে লাগে মাথা নি ভা রিল আনসুসি দাত দিপু স্টেডিয়াম নো থেকলং লক লইতম 45 crore ahem ke lan re la si lai kaduk ka alang ma bang ko da no papielo alang to find injunction pilo non ke adai ki tunang po ansi nanghelelo la si congress atum lai chichini ne pinpen la pen hajirpur akai lai chaning la ta thano char chi malo son bang flike bra isi Karbi ara da tumo phan oba thikrum ko mara din ho congress 2005 17 biloma October pomat lokasari la so hot congress kalima therak nai la tu la salang li tumo phan ke pulo la son baseless alam ninge kari likhalang lang khotabe Karbi Anglong ara tumke kroikre congress ato phan reject ya so Karbi kan briefing tung la di dak mane aprangsi ke nale tung ke bang patoro lo la si kidam tang jitu pini congress tum press meet kido alam the alam abu thak bangke congress tum pini Karbi Anglong long thangnat ki claim ji atwar chi theklong le athe congress do an a party atum February chi clopen chenglo non pinian konani ke nili balong ke block congress a presidency wanglo konani Deopani long benta wanglo Duar Baguri benta wanglo West Karbi long da wanglo Pubokolia Hauraghat homosti LS along benta wanglo ang ton continue congress atum ke wang technology kopine ke chokche irrigation lason bok nangji ko alam pensi alang litum ke karbok chok athe chini litum pangbar nang ko polasila da adhe nili amel ennang ko odimang la hello Jogot Singh tike 15 বছর MLA claim long elo la chance dolo la sam PPC claim lo pulote alang li phana ke theklong ke nangli zero ji development anata zero autonomous